Bulavinaka. I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Set sana. Nadango Leonard Tulib, au what you to go and buy, and the Talita na Parong and Mbula FM, but it's number 2 and a set. Mbula FM, number 2 and a set. Ni sambulu binaka se koyongo na pagaleleka ni nonde tukutuku na bonginde ndai maina lewe tini na lino bonu eviti e walu e tau bireti na mati sureti yani tukutuku e bagaritaki ena kena tabodi na madhawa ni kena pagalele taki na masima ena kenda kakana karwe kawete walebu na tikino ngo ena songo ni kuwa e kereti na ministri ni Mbula veir na ngone mera pagalele taka na masima erakania mebakani tomato sauce kena so na kakana e waki watatu kena falawa wambauta na ministeri ni baka mengule da bitiko ni masima e roni buna na mate ke baka ena senga ni ngarauni tini na leno nua rerek ena mate bilewai ni kuwa karakile kasa mataki ena non rate na wenganga ni beba matini taki ni oti na non roduruma yani na ubisa kena mate ivalu na dolo ni bonua na bosa ke singa toka sibe tolu nei te ni maruana era daburaki ena buku ni operation daburaka ka tegi butaki na tolu madao sauti e siang walangani te ibaki na maruana ena dolo ni bonua e te bagi telanga ena sona bonua me bakata ki singa toka uno turang ni obisa rusia te tunrabu ni laku binaka nang garabi ni tabi karabaga binaka ki telanga na leo ni bonua ena non rabibuke beir na lewe ni operation daburaka e barutaka na leo ni koro na ose merawa ni bakatek lekina na itetei. Watu lewa na matambosi ni Fiji Sugar Corporation Board mesana songo na ingangi mai peneng erakiraki na ingangi kabadadani manathangi lambo Winston enambak sauti elaki adoba $1,000,000 mena baka binakataki elebu na tikina ya kaudhaki mai ni sember ni waedhuri na watu lewa mesana songo na ingangi ongo ekaitelengao mohan ni ndondolu beir na po ningangi ni suka mer na bagarutaka elebu sar na suka ka labeta dake kinandu atale na ibakatangin ngende kinagito esabagande itakio Eileen Thikamatana endua na nonda ndaungito mena baitabi ena Commonwealth Games mai Australia ena mbaki mayongo ndua tani na nona baitabi na ngone leongo ena sotsota mai Australia ena ruona madho sauti ena labe kambi kabuna na non dingitaki yamba kitini kabitu na ngone leongo katoka ena nabondua ena dio sangabulu na kilokaramu ela kitereni ena weightlifting institute my Caledonia o Thikamatana ena bagabarau kina Commonwealth Games mai davekiri na baleleka ni non tukutuku na kena ikuri eroni na sema na steseni na Radio Fiji 1 kina Mbula FM ni bwading vinaka. Sa arnayanda oya wo chonen rot kele bai buni moli rakira sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1 pero ngali bado penenu makaya matona penantariwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach oya wo labini na Mbuli mena Simba ondo talitaka na Radio Fiji 1 Nalango College Matawalu susunemba ang bulabat may Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandumoi biti na bonga ni BNN